Baza ko ibintu nera biteguye igihe kinini. Marine Corps Base turi ku birindiro by'abamarine bari mu mwitozo abasirikare ba mbere barenze muri leta zunze ubumwe za Amerika batinywa bitwa ba marine. Iri ni ku ikosi babari ku ikosi babi gisha kwica top cha batoza Sam Whiteman mujepe mukuru yaje kureba umwitozo w'abamarine ukuntu ukorwa top work. Koze neza. At ease, Major. Banura Major, uratsinze. Bamuca inyuma. Fande. Cyuma ku ngoto. Never let your guard down, Major. Ntuzigere ari murangara Major. You think you've won. Nacyagiye utekereza ko watsinze. Ugomba guhora uri maso. Hey. Mujepe mukuru yarebaga. Bamwita Sam Whiteman. Rebe. On behalf of President Bosick and myself, vugiye President Bosick, we intend nanjye ubwanjye twamaze gusinyana amasezerano. Astovia tugiye kukigira igihugu cyemerewe kuba ubwacyo cyabasha kwikorera imbaraga zacyo, ariko nacyo ubwacyo kikaba kiduha essence n'amavuta, peteroli n'amavuta. Uri President wa Leta z'Ubumwe za Amerika baje mu kabari kwinywera filime. Imyitozo unabona gukubita. Uriya mwarimu ni umuhanga. I ran to your old buddy Tobias Masters at the General's retirement party. Narindi mu kirori cya General wahoze ari Tobias. Yeah, good for Toby. Ni byiza kuri Toby. I'm proud to be in Marsoc. Cyeneshwe no kwandi Marsoc. Biramagije. Should be proud. Guterwa ishema. Selected. Kubera umugore wa mbere bahisemo kuba Marine Corps Special Operations muri Maroc. Madoc. The General told me off the General yambwiye at the JSOC selection. Should have been you. Kucyagiye bahitagamo JSOC ngo niwe bakagombye kuba baratoranyije. JSOC ni zimwe muri department zigiye zigize igisirikare. A couple ex-wives are open for a mention. Bari kunywa. Favorite niece. Wewe mwishiko wa mbere ngira. Umva ndi umwishiko ukuza ariko. Kumbuye umugabo umujepe mukuru kuri abajepwe n'umwishiko. At this point also. Ubu niwe muntu nsigaranye Arison. It is important to usher nations that are behind the United States in progress. Ibihugu byasigajwe inyuma mu majyambere tugomba kubiba hafi kugira ngo nabyo bitere imbere. So, still a big fan. Harjana n'ubu president uracyamufana. Don't get me started. Ntumbwire gutyo. Know how I feel about this guy. Urabizi ukuntu president mwiyumvamo. Tell me why you hate him so much. Ese president kuki umwanga? Hate him. Ntago mwanga. I don't think he deserves. Ahubwo ntekereza ko president wacu adakwiye kuba ari kuri iriya ntebe ariho. Handed to him on a silver plate. Ibintu byose afite barabimuhaye ntago yabifunikiye. Campaign of. Ariko ajya muri campaign akigisha abantu gukora cyane no kugira discipline kandi nawe ibyo afite atarabifunikiye. Dallas Edwards was born into. Na Dallas Edwards niko yarameze. Ba bana bakuriye mu bakire. Elected dog catcher. Nk'uyu president aje mu isi ya nyayo. He's not the man you think he is. Falcon nzamubwira ukuntu mufata nk'umuswa. Falcon niko twita president. Well, call him whatever you want, Uncle. Ujye umwita uko ushaka Uncle Sam. Ariko president mbona ari umudage. Really? Oh yeah. Ngiye tunahuye nabibabwira. Ni umukobwa ngahuye na president yamubwira ko ari umudage. Sam? I already work for Uncle Sam. Ndashaka unkorera. Ntabwo nshaka unkorera mu gisirikare. Ukorere nge. Sam. Waitman. Ukorere nge Waitman. Secret Service? Secret Service. Looking for someone with your exact training. Dukeneye umuntu ufite umwitozo nk'uwo ufite. By far. Everyone's favorite. Kandi muri kano kanya niwe mbona abantu bose bari gushyira imbere. Answer is either yes. Mbwira yego cyangwa hoya. Bagiye kumukura mu gisirikare yarimo azajya kuba umujepe. Nabyemera. Hell yes. Nabyemera ahubwo cyane tugende ninde wakwanga kujya kurinda president. Mukobwa agiye kurinda president ariko aramupinga shawo. Agiye kurinda president yanga apinga. Bidatinze bese berekeza Washington DC. Kuwa kabiri sameza mu gitondo. Azagira umuntu bakanga ngo yirirwa muri Amerika ngatega indege ajyayo. Ubusemwe ni muri yo hano bahita Washington DC. Hagize uwakubaza wahamubwira. No hari inzu president akoreramo. Noneho turatumodoka tw'umuhondo ni taxi voiture zaho ukahita umukanga. Bigutekereza iki? Mukobwa. Thinking how natekerezaga ngo makes the greats great is how they handle pressure. Nibazaga ukuntu abajepe nyine mu mufite pressure mu kazi. Was under pressure his entire presidency. Lincoln yabaye president wa Amerika ariko yakoreye kuri pressure ubuzima bwe bwose. Igihugu agiyetse ku bitugu. Elected in the middle of a FDR and had to navigate the war. Yagize pressure mpaka igihugu cyacu kijyanye mu ntambara y'isi. He navigated war. Washington murebe. Igihugu agikura mu ntambara gihe amahoro. Stepped away from power. Biragoye pe. Yeah, like you've never been here before. And how many summertime vacations did you? FDR ubwo ni Franklin Roosevelt nyine. Times I take you to the top of the Washington Monument.
No, that's different. It's just vacation. byagutwara igihe kingana iki kugira ngo ugere hariya kuri monument hejuru? Now I live here. Ubu ngiye gutura hano muri Washington. Kubwo agiye gutura Washington, ubundi ni mwari wo mu rwa mukuru. Service. What am I doing? Umunsi wa mbere nk'umushepe ndakora iki? Uraza kuba uri kuduserivi kawe. Umunsi wa mbere agiye ngo mubajepe. Akazi ka mbere bukore nuko baserivi kawe. He's got his heels dug in on this one. Umva president bino bintu yabishyize imbaraga ze zose. This is going to be disaster. Bino bintu ariko biraza kuba ari bibi. Not to mention a public relations. Yaba mu bavandimwe dukorana hariya bari muri biriya bice ibihugu dukorana no mu baturage ubwabo ntabwo bimuze kubashimisha. President sinzi umwanzuro yafashe. Sorry, Mr. President. Mr. President. I'm talking to you. Uyashaka kuvugana nawe. Kombe koko hano yari guseriva icyayi abandi bajepe yageze mu kazi. Especially in a time when Congress. Mutse wa mbere muri White House atangiye guserifika. Ubu ngubu niwe uri kurinda amandazi. Everybody's got to start somewhere. Abantu bose nano batangirira iyo baje mu kazi. We're helping to create political stability. Kuki ushyigikiye President Bosic? Eastern European cartels have used the Estonian oil. Umva abanyabiyobyabwenge bo mu burasirazuba bwa Aziya. Ni hari ahantu ubundi banyuze ku biyobyabwenge. Dukeneye kiriya gihugu turi gukorana kugira ngo byibura tube tumeze nk'abafite ibirindiro. Sir, you've seen the mukobwa muterera isari. back channel threats against the United States, against you, sir. Since abantu bose ntabwo bari kubyemera ibyo uri gukora. been afraid of this cartel or Umva ryari mutinya bano bakaritera ariko. Hindukiye bona wamutereye isari. President, uyu mukobwa aramwanga. What's the deal with all that? Doesn't sound like everyone agrees with the president. Ese ko mona president ibintu ari kuvuga batabyemera. Do protection. Twe ntabwo dukora politike turamurinda. Good morning, Madam Vice President. Aramutse madamu vice president. To our voters, they expect us to do things differently. Ibyo twumvishije cyangwa se twabwiye abadutoye ku cyuri kubihunga. Looking to take on Congress this early in your first term. Did you hear the president? Umvishe president cyavuze. But you goddamn well better get behind me. Bino bintu ushobora kutabikunda ariko ugomba kubishyigikira. And has Falcon doing a political photo op in the press room. President araza kuganira n'abanyamakuru mu cyumba cy'abanyamakuru. Strategic positioning and detail. Mwese mugomba kumenya ko muri kuri position z'ahantu ari na position murimo ko nta hantu haduyi yamenera. Uyabyuka atanga briefing. On that duty, huh? Ni uri gutanga mandazi hano zero waje. Let's get on you, Miles. Kano kazi karakubereye Miles. So, what do you think about President wacu mutekereza iki? I think he's the president. Nkeka ko ari president nta kindi. Umva. I know about what happened with that. Abizi byakubayeho we n'umwishywa wa senator. You didn't deserve it. Umukubita ngo ibyo afite ntago bikwiriye ngo ni iby'umwana wo mu bakera bihawe. I mean, the guy was born into money. N'uyu mu president wacu yavukiye amafaranga. Everywhere he went. Ababyeyi be bamwitaho kumujyana ahantu hose. Abajepe bari kuvuga president. Umugore wamaze gupfa. Arangije yigira umuntu babasha uteye agahinda bituma bamutora. We serve the chair, not the man. We serve the chair, not the man. Twebwe dukorera iriya ntebe yicayeho ntabwo ari we dukorera. Aba ni abajepe ati twe dukorera iriya ntebe yo kuba yitwa ngo ni president yicayeho ntabwo dukorera uyicayeho. Ukuvuga ngo uwayicara wese niyo yaba ari ikigoryi bayicaje iriya ntebe abajepe bamurinda. Bo bakorera intebe ntabwo bakorera umuntu yicayeho. Job keeping your mouth shut. When I gave you the opportunity to say how you feel. Look, what I said at the bar was between us. Ibyo navugiye mu kabari byari gatenge nawe. Kaniko kazi kanjye. Right now I think donut duty is. Ndakeka ibintu by'amandazi niko kazi nshinzwe ari gutanga amandazi n'icyayi. For rookies. Ibi nibyo dukorera abantu bashya mu kazi. He handles the donuts and coffee. They do that to see if you complain. Complainers don't last long. And I did. Bagwa kano kazi kugira ngo barebe ko complaininga abantu ba complaininga ntabwo bajya batinda muri aka kazi. I told you I don't want special treatment. I got this. Allison. You're not getting any special treatment. Ntabwo ngomba kugufata mu buryo budasanzwe. Pack your stuff. Ariko jya mu rugo upakira ibikapu byawe. Okay. Uruhuke. Fresh tomorrow. Mu gitondo ngo ukeneye umeze neza. Ejo hari iki? Sick. Hari umu agent urwaye. Ndagira ngo ejo uzaze tujyane mu ikipe. Air Force One. Ejo uzaba uri muri Air Force One. Ya ndege y'amateka niyo ndege ya mbere ku isi irinzwe ikomeye idasanzwe. Yo President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo. Ariko nanjye nkagira ka Air Force gashaje mba nariguriye mu biryogo njya ngendamo nkambaye. Na President akagiriye agendamo. Ngo nje nawe turi abantu babiri bo kwitondera. Tuvuye hakurikira tugaruke hano. Ndagira ngo urebe filime nta magambo menshi. Umukobwa bayisombwira tora mu agent warwaye wari mushya mu kazi ariko ugiye kuza. Together produce clean, efficient oil and gas. Tugiye kuba twakora petero n'ibikomoka ku mavuta bimeze neza kandi mu buryo butekanye. Joint agreement. Uyu bamwita general wo muri Astovia iki gihugu. We will be meeting in Estonia. Ku rwego rwo kwereka ko ngushyigikiye president wa Astovia
nzaza kugusura muri Astovia abari hano amasezerano tuyasinyira. Thank you, Mr. President. Urakoze Mr. President. I'd like to say that uri kubirana generali mu gihugu cya Astovia. Thomas Hassan. And I once counted umugabo nkawe nafataga nk'inshuti. Intelligent person. Nakubona nk'umunyabwenge. Would you think that I would ever allow you to broker a deal? Utakumva ko nari kukwihanganira ubu umukomisiyoneri ugahuza Amerika n'igihugu cyacu cya Astovia kugira ngo baze badutwarire peteroli. Iteka mvuga ngo iki? Ati ibintu byose ubundi bishingiye kuri peteroli. Oil that thanks to the deal you helped. I peteroli twicukuriraga iwacu. American hands. Ubu ngo bigiye kujya mu biganza by'abanyamerika bagiye bayiza bayicukura bayijyana iwabo. Bakwishyuye ngaho. You and this puppet president. We n'iki gipupe ngo ni president wacu. Out of country. Mwagurishije igihugu cyacu. Ntabwo twabikoze. What do you say? Uvuze ngo iki? Ngo namugambanye. Hearing you. Ntabwo ndi gukura. Take off this tape. Mukure icyo kintu no. Rebe. What? Iki. I love my country. Kundi igihugu cyawe. Your country. Kundi igihugu cyawe. It's funny way how you show it, huh? Uburyo bigaragaza birasekeje. Nta giceri na kimwe nigeze niba igihugu cyanjye. Iyi deal izafasha igihugu cyacu nidukorana na Amerika. Ubiha amahirwe. If you believe that. Nimba ibyo byizero uri ikigoryi. Who betrayed his own people. Uri ikigoryi cyagambaniye abantu bacyo. Murasi ikigoryi. Bararasa. Iyi ni deal nziza ku bihugu byacu bibiri. Hari umujenerali wo muri Astovia utabyishimiye kuba Amerika igiye gukorana n'igihugu cye ngo bajye baza gucukura amafuta. He's right about one thing. President Edwards yavuze ikintu kimwe cyanyacyo. Going to be ejo uzaba ari umunsi w'amateka. Ayo ni amagambo yavuzwe na Perezida wa Amerika. Atesha nidusinyana amasezerano na Astovia kira gihugu uzaba ari umunsi w'amateka. Hano tugane kuri Agent Jim Richards ni Air Force One Flight Data Logistics. Uyu nakora muri Air Force One bahise bamurasa. Agent ukomeye cyane bahise bamwica ukora muri Air Force One bahita biba laptop ye muri iryo joro. Ndagira ngo urebe filime witonze. Ejo Perezida Leta z'Ubumwe za Amerika azagenda muri Air Force One abana bahita batangira guhakinga amasatelite bakandakana kariya nk'abari ku ndege tuvera turite tugaruka muri Astovia. Haruriyo. Hey, ni Gerard muramuzi uri ujya ubaha access ukora kuri website ya gasobanifilms.com nawe ni umuhaka. Byana mba nasanze byiba amabanki yo muri Amerika biri mu Rwanda nkahita abwira ati ngwino wicare twihera abantu filime reka ibyo bintu byo kujya wiba uri mu Rwanda wiba abanyamerika. Urumva ubumenyi abafite. Ubwo uza amafaranga bahembwa nako yihemba. Turebe hakunino Stafford Virginia muri Amerika n'ubundi muri iryo joro. Gusa uwibye laptop y'umu agent ukora muri Air Force One ahise yoherereza Gerard Kiwamuha muri Astovia. Barakwereka hano Lieutenant Colonel Martinez ukora muri Air Force One yaratashye. Lieutenant Colonel atashye mu rugo iwe. Muraho geze mu rugo iwe papa. Uyu nakora muri Air Force One. Call in sick for tomorrow's flight. Hamagara uvuge ko urwaye ejo utazajyana na Perezida mu ndege. Fata telefone nonaha. Hamagara Perezida wa Amerika umubwire ko ejo utazaboneka ngo ujye mu ndege. Ese afata telefone hamagara avuge ko arwaye ejo atazajya mu ndege. Nakubwiye ngo General tubonye muri Astovia yavuze ati ejo uzaba ari umunsi w'amateka. Lieutenant Colonel Martinez. Lieutenant Colonel Martinez. An emergency I need to address. Kibazo cyihutirwa kuri famille yanjye ndashaka kubabwira. Tomorrow's itinerary. Ejo ntago nzigera mbasha kuza ku kazi. Correct. Yego. Tell Dan I appreciate it. Mubwire Dan ko mushimiye. Calling in a backup named Dan Smith. Uwo bagiye guha akazi yitwa Dan Smith. Ni umukozi mushya. First flight. Nibwo bwa mbere se abagiye mu ndege ya Perezida bahita bamwica. Ndabizi. Ngo ndabizi. Kumbe Dan Smith ni ufite kadi bivuze ngo ni uzamusimbura uzajya mu ndege nk'umukozi mushya. Bivuze ngo uyu Dan Smith tubisomye kuri badge ye ni uzajya mu ndege. Tugaruke muri Maryland, USA. No turi muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Andrews Air Force Base. Iki ni ikibuga cy'indege bita ngo ni Andrews. Kiri muri Leta zunze Ubumwe za Amerika ku munara amwe bari gukontora kuri Air Force Base. Indege ni igikoko. Arrive in 10 minutes. Falcon arahagera mu minota 10. Falcon ngo ni Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Bagira kode bamwita. Dore ikihebe ngo kirinjira mu ndege ya Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Abari mu ikoranabuhanga hari ibyo baje bacomekamo batangira guhindura iminara bahindura amasatelite bahindura ibintu byose hamwe indege bari kwikurura ku maradari bareba ahantu iri kwerekeza barabihindura babyoherereza wa muhaka bita Gerard. Fuck these Americans.
bano banyamerika tugiye kuba tura hasi nyine abakoresheje yamvuga ngo tugiye kuba imwe ya jama igihugu cyacu tugiye kucyisubiza kandi ibyo kubikora turakenera peteroli yacu kuko peteroli niyo iduha amafaranga nayo akaduha imbaraga zikaduha gukora icyo dushaka gukora ubundi niko bigenda iyo umaze kubona amafaranga aguha imbaraga abanyamerika tugiye kubatura hasi kugeza bavuye amaraso ariko mba numva ngiye nuko nsobanurira mu Rwanda nakabivuze ukuntu baba bivuze kugira ngo hahire rimwe ariko umuco uraza mico ariko nzata mico one day hakurino barakwereka umukobwa yageze hano umunsi we wa mbere mu kazi abona Air Force One n'amaso ye bwa mbere ya ndege perezida agenda utegereza ubutumire se tegereje ko bakuzanira ubutumire yinjira umukobwa agiye kwinjira iyi ndege niyo ndege ya mbere ku isi bikoze mu buryo buhambaye idasanzwe ukitwara umugabo wa mbere ukomeye ku isi ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agasana umutwe wanjye ntabwo urabasha kubyakira ariko mu munota ndabizi iyo ubonye indege bwa mbere birakurenga tura umukobwa yabaye nk'umuturage byose bimeze sawa. Well, Agent Richards is a no-show, so we still... Agent Richards ntabwo ari buze mu kazi. Recovered. Of course, we always have people on hand for... none se yasimbuye nande hari undi muntu twamagaye ku munota wa nyuma azamusimbura kandi ntabwo ukunda ibintu bibaye ku munota wa nyuma utari wateguye iteka ariko iyo tudafite plan B plan A ufite plan B ati njye ngira plan kugeza kuri Z ariko njye nkunda plan A niyo ngumba kugumaho nubwo mafite na plan zigera kuri Z bakiraho Falcon yaraje. Falcon ni code bita President Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se bakamwita ngo ni Eagle ko wabishaka niko na makode nyine abashipi bagenda bamwita abandi ukumva bamwita ngo ni Potus ariko n'ubundi no kuriza ahantu hose niko yitwa no kumbuga z'umundi bari Potus. Yumvisha uvuga ngo Potus kuva avuga Falcon Eagle gisiga kirahageze umenya ko ari President Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo ujibona ko no mu kirangantego cyabo harimo igisiga ukibaza ngo ibyo byose mba narabimenye gute ayo makode abashipi bita President Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanjye kubera inzego nkoramo mu Rwanda tugenda duhana amakuru nabo barawe muri Amerika ukuntu duhana amakuru ariko perezida yinjiye mu ndege umucyo agenda murabona ko ari we nyiri indege abanyamakuru bari hano mu ndege ngagomba kugenda baganiriza. Mugora mwiza ageze hano umukobwa muterera isari umukobwa ni wenyine umuterera isari uyu mukobwa ibyo bintu mubimukuremo. Morning, Mr. President. Mwaramutse President. Good morning, Mr. President. Mwaramutse President. Charlotte. Nakoze iki? President isn't big on formalities. President ntagakunda biriya bintu bya formalities byo gukabya abona umuntu mukuru kamwubaha ukamwe ibyubahiro byinshi cyane umuterera amasari ya buri kanya ntaga bikunda kuko akunda ufite umukozi buri kanya akajya kwita ngo boss hari abantu batabikunda President rero ntabikunda nagiye kubanza nk'ikawa. Greetings to all of you flying with us today. Mwese reka tubaramutse tugiye gurukana namwe uri captain w'indege. So if you can find your seats and finish up. Aracyaburi minota ngo duhaguruke nimba amaze kugira umwanya wawe wafunga umukandara mbere yuko indege ihaguruka umukobwa arabanza yambara umukandara uri ikirangantego cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi Police Office bafite mu ndege uve kuri twa dusurubende tw'udutwegerane mujya mutega mukaza mukabya ngo mwagiye mu ndege mu ndege ya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndege birinzwe kurusha izindi wa mbere bamwiciyemo byebe byamaze Air Force One muri tayari kuba mwahaguruka ababibabwira nabo bari ku munara you are clear to take off. Dan Smith cyaciye nicyo gitwaye indege ya President dore indege ngirahaguruka itwawe n'ikihebe yagasani bimeze bite indege ihagurutse ya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo ikihebe cya mbere tubonye cisha umuntu harimo uyitwaye ubwe ni ikihebe umuntu utwaye indege urimo abagufite ubuzima bwawe mu biganza indege yagurutse saa moyo yazinze amapine. Andrews Air Force Base is Air Force One. Andrews Air Force Base in Air Force One bari guhamagara bo ku munara bari gukominikana dore ngabo rebe abantu bareba indege yikwe. Andrews Air Force Base is Air Force One. Come in please. Sasu chaba pilote baba mwungirije
indege isigaranye wenyine. Indege ubu ni yacu mama we. Yahise atanga raporo kuri wa mujenerali muri Astovia wicaranye. Astovian press. Munyamakuru muri Astovia ni wambaza ikibazo ra. Thank you, Mr. President. Urakoze Mr. President. Amar Hosman of the Novaya. Amar Hosman horera Novaya News. Ask, why are you doing this? Nakoze ngo kukiri gukora ibi. Claims it wants to go green and igihugu cyawe cyavuze ko gishaka kuba igihugu kibana n'ibindi neza ariko muri gushaka kujya gukora petrol mu bihugu by'abandi. Your country, and you know that. Nta muntu ushaka gutera igihugu cyanyu. To this deal by your president. And I agreed because it is one that I believe in strongly. Impamvu ngubwira ngo turashaka umubano mwiza n'igihugu cyanyu nuko nizera ko ariko bimeze. Doing things that you must do. Hari ibintu ukwiye gukora akaba n'ibyo ugomba gukora. President Bosic and I have negotiated a deal. President Bosic nanjye twarumvikanye deal. Kandi iyo deal igomba kungura ibihugu byose yaba mwebwe izabarimira akazi kenshi abaturage banyu ndetse natwe ubwacu. Ndetse binatume kuba abafatanyabikorwa muri kariya karere muherereyemo. Ndi kugerageza kohereza email. Ariko internet yavuyeho. Birasanzwe. Muri Air Force One ibyo bintu ntabwo bisanzwe. Indege ya president yajya hose mu kirere cyari cyo cyose bifite internet nk'iri yamba mfite muri Rocket Entertainment. Ko kanya president bamukupiraho utwitumana. Mugoroba mwiza Air Force One. Mr. President. Name is Azam Rodinov. Amazina yanjye ni Azam Rodinov. General Rodinov. General Rodinov. You heard of me. Ndakeka wigeze unyumva. Is this? Ninde tuvugana? President Edward. President Edward. Plane has been hijacked. Indege irimo yashimuswe. Missions have been blocked. Utwitumano twose badukubye. Nta telefone nta satellite. Can penetrate this. Yabasha kuba yakwinjira muri iyi ndege. Andrews Air Force Base. Andrews Air Force Base. Raider Ghost. Uriya munara bari gutracking indege itariyo ku munara kuri radar. Ukiyanyu nitwe turi kuyikontorora. To let you know how demand. Kiye kuba ngukubye mu kanya ndakubwira ibyo ngusaba. Let's go. Mureke tugire. But for now. Ariko byakanya. What you Americans say? Abanyamerika rya muvuga ngo iki? Sit back. Enjoy the ride. And enjoy the ride. Mwicare mwe mwenjoying umunyenga mu gihe mutegereje kuza mu kanya nkababwira ibyo mbasaba. Please don't tell me how to protect you. President ntago njya ngubwira uko uyobora igihugu cyawe nawe wimbwira uko ndinda umutekano wawe n'umujepe abwira president. Umujepe nukabwira president abwira president ati president nimba mvuze ngo cishwa uracishwa sinkubwira uko uyobora igihugu cyawe nawe nukambwira uko ndinda umutekano wawe banuzi ko sinago wari uhari bakubahana. President akamenya ko agomba kugira gute guca. Hey umuntu umujepe bamwita ngo ni Uncle Sam ariko siyo mazina ye. Impamvu bamwita Uncle Sam ibya Uncle Sam n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzabigaro kuri ya YouTube channel yacu ya Rock Entertainment. Wait man katurori. Hey ntaga nzajya mbahera makuru ubuntu muri filime mwishyuye 7 gusa mujye muhita munakata mujye kuri ya YouTube channel mukore subscribe utuntu tw'ubwenge turi detaye niho nza nka duto. Ndwa yasima ni wa munyamakuru muri Astovia. Nyeneye ni hala yanjye. Fire! Sasu mu ndege rya mbere rirafuze. Kandi password niwe mukuru w'abajepi. Muri Amerika bita ngo ni ba Secret Service. Plan Z iyi ndege tugomba kuyisubiza. As you have no doubt surmised, we have taken your plane. President kugira ngo byumve neza indege turayifite. In a secure location. Muri kano kanya bagiye kuguhisha hano. Police have taken us hostage. Ariko bagenzi babo bafashwe imfungwa. Bamwe mu bari abanyamakuru ni bagenzi bacu. The Secret Service who might still be out there. N'abajepe bawe bakiri mu ndege bidegembya. Ndagira ngo mbabwire iki. Force One is ours. Air Force One ubu yabaye yacu mwabajepe mwe mu byumvi. Kiri hanze mwidegembya. Aba barongera bariyicarira batamaga kandara. Mukandara mu cyongereza ubundi ngo bawita sencha. Imbarinde na ko burani ibyo niburani ko bawita niko numvishe bavuga. Will they see what's happening to Air Force One at Andrews Base? The only thing Andrews... None se buriya kuri Andrews Air Force Base ntago bari kubasha kureba iyi ndege. Ati abari gukontorora bari kubona indege ya president iri kugeraho bari bapanze kijya kuko twabahakinze ariko indege iri kujyaho twebwe dushaka. Zige indege ya president none bari kuri radar ntago bamenya ngo indege iri kujya he. Bari kureba ibintu bidahari babahakinze. Uncle Sam hano ari cyamwinjiye. Mr. President, who have taken control of your plane. Abantu batwaye indege yawe biteguye gupfa kugira ngo babone icyo dushaka. Attempt to try and regain control. Wenda bashapaye nimugerageza kwisubiza iyi ndege ngo muyikontorore. Ultimately fatal for
for everyone on the plane. muraza kuba mwishyize mu kangaratete na buri umwe wese uri muri iyi ndege. Give you 1 minute, Mr. President. muri kano kangiye guha umunota umwe The rest of the hostages. kugira ngo uhite uva wari wihisha usanga izindi mfungo zifungiye. Bitisi izo mfungo turatangira kuzirasa. Kari urebe filime masegonda 40 perezida wampaye umunota ngaba amaze kugera izindi mfungwa ziri ave mu bwisho ko perezida bayihisha ahantu mudashobora kuba mwamugeraho bahita mu mutamenwa. Amasegonda 20 10 seconds. amasegonda 10 perezida barashaka ko yigemura yivana aho yihisha. Amasegonda 5 bakure umugore wa mbere. Wait. Memoritse perezida yaje ntago bakwica imfunga hari. Agents to put their weapons down. Gira agent bashyira imbunda zabo hasi. Must I remind you, gentlemen, who controls this? Basore mbibutse ninde uri gukontorora indege. Your weapons down. Intwaro zanyu hasi. Fire! Ku mutwe. Kakihebe. Perezida areba abajepe baba murasiye imbere. Umva. Tugiye gutandukana. That is not a good idea. Ntago ari igitekerezo cyiza. Faster, more mobile than I am. Umva weho urihuta kundusha muri kano kanya. Protect the president. Genda urinde president. Nahise imfungwa. Imfungwa agiye kuzireba. We have one job. Ufite akazi kamwe. Uncle Sam. Uncle Sam. Go. Genda. Aramubwira ati ufite akazi kamwe n'ukurinda perezida gusa w'igihugu. Niwe mugabo wa mbere gubukomeye kwisi. Like to speak to you in private. General ashaka kuvugana nawe muri mwenyine. General w'ibyihebe. Filime. Yo. Perezida muzana hano. President Edwards. President Edwards. Rodinov. General Rodinov. Ongeraho General Rodinov. We ntabwo uri generali nawe n'umwe. Uri umugizi wa nabi, uri umugizi wa nabi intambara. Another man's hero. Umwe aba umwanzi umugizi umunyabyaha w'intambara undi akaba intwari. Ngende intwari. They don't admire you. Abantu ntabwo bagukunda. You inspires respect. Ariko ubwoba mbatera butuma banyuba. From Air Force One. Mr. President ndagira ngo utange itangazo muri Air Force One. Out of your deal. Ko uhagaritse deal. Fake president. Wari ufitanye na perezida wa fake wacu. That you have realized. Utange itangazo uvuga ngo waje kubona ko uriya mu perezida uriho muri Estovia yari yaribye n'amajwi. Will stop paying it. Kugira ngo isi yose irekereho kwita ku byo tugiye gukora. N'iriya deal buyihagarike. Iriya deal Amerika yarasinye na Estovia, perezida yaragiye gusinya kugira ngo bajye bacukurayo peteroli bakorane mu buryo buhoraho. And if you say no, nuramutse ubyanze byo nkubwiye, to kill all of you. Mwese ndabica. I'm not a murderer. Ntabwo ndi umwicanyi. Don't make me have to become one. Wituma biba ngombwa ko mpinduka umwicanyi. My man is going to wait with you just in case you are thinking of trying to. Umusore wanjye agiye kuba ari kumwe nawe kugira ngo arebe ko. And remember, Mr. President. Kandi ikindi wubahe Mr. President, na wibuke guhaye isaha imwe. Wowe bitekerezaho. I'm guessing you're not a real journalist. Burya ntabwo uri umunyamakuru wa nyawe. Perezida ajya ku kiyabe. Perezida bitaga ngo ni umudage. Perezida bitaga ngo ni umudage. Fata itasi kubita kwicwa. Purezi. Sit down. Icara uyu muperezida nawe ni umurara turamubonye. Buriya ntabwo umuntu yapfa kuba perezida nta hantu babigura. The general wants you untouched. Uri umunyamahirwe kuba general gushaka nta muntu wagukozeho. Nari kuba nkuroshe. Icyo ni ikibi, perezida ni umurara we. Uramubonye? Mark, can I speak to you for Mark, twavugana kanya. Tuvera twere kuri vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore nguyu. I'm sorry to bother you, Mark, but bari kubangamira Mark. the president and CC. Perezida namwoherereje email ndetse nsisinga bamwe mu ba staff we bakomeye. The deal we're making with Estovia. Kumubwira ko radio tugiye gukora na Estovia ntayishaka. Reservations and I want twakagombye kuba tuyihagaritse tukabigenzura neza before this deal goes through.
And? hanyuma ikibazo ni bakagombye kuba bansubije ubu byibura bakambwira ngo umwanzuro wafashwe nta cyahinduka ariko na n'ubu nta muntu uransubiza imeri ibyo ntabwo bisanzwe ubundi ni ibintu bidasanzwe visi perezida wabizi ko visi perezida nimba yanditse imeri perezida afite abantu n'abastafu be ahita asubizwa igitaragaye umva mumagarira abantu bari muri Andrews muri wa munara tumenye indege ya perezida imeze bite Control, what can we do for you, Mr. Miller? Ni iki twabafasha bari ku munara We need you to check on something for us. turagira ngo amagare muri Air Force. This is Andrews Air Force. Air Force One, ni Andrews Air Force One. Turashaka kumenya uko bimeze. Air Force One. Andrews ni Air Force One, tubwire. This one we have Vice President Hansen. Dufite Vice President Hansen ku murongo wa telefone. Na Chief of Staff. Vice President, Mr. Miller. Mr. Miller Buraho. Good evening. Gora mwiza. President, he would like to let you know that he's got everybody. Nimba Vice President, nimba President mushaka kuvugisha ariko turebesha filime yitwa Godfather. Ahora turebesha buri munsi. Shauri ya mugabo koko niko yabaye. Important or it can wait. President ashaka kubaza nimba mutategereza akaba yirebera filime. It can wait. Oya twategereza. Roger that. We'll get back to you when it's over. Filime nirangira turongera tuhamagare. Hari ikintu nabafasha? Good. Oya tumeze neza bashaka kumva muri Air Force One ko bameze neza. Arakubye kumbu witabye ni Gerard. Yitabye nk'ari muri Air Force One mu ndege ya President. Bayihakinze ku buryo urwamagara muri Air Force One ukitabwa na cya Gerard. Dore muri ya ndege. Afo. Yeah. Fucking Secret Service. I'm going hunting. Ngiye guhiga. Ishepe wowe turifunze. Film. Kobwa kuchebe. Sirikare kuchebe. Yeah. Biranga. Chebe. Mwana. Gica. Bano babatoza kwica. Batoza kwica. Chebe nago cyari cyoroshye president reba. President arasa kandi kanyenyeri sisuku kansabiri bukuru. Aya kanura gakwiriye. Mu nyongera kanyenyeri kaje kamuriki. President tugiye kurijyana ahantu hatekaye. None nimba ari ikintu cyiza. Nuko rwana urugamba abatanga amapeti bahahagaze bari kukureba. Are you okay? Ariko umeze neza muko? It's pretty cold where we're headed. Aho tugiye arakonje. Fata ikoti. Fata ikoti. President fata ikoti. Aba yitaweho. Akuri ubona umwana agiye mwana wa wibuka ikoti haraza gutaha bwije. Ndege. Chebe. Chebe. Ariko. Ho! Go! Bze! Bze! Kuru wabashe pani irwanya! Uncle Sam! Go! Bze! Bze! Go! Singi chebe! Je. Uncle Sam arafatwa. Don't move! Nuva huri. Where's your niece? Umwishwa wari he? Don't play ignorant with me. Kwigira injiji, Mr. Whiteman. Military operation and my intel is good. Ndi gukora operation ya gisirikare kandi amakuru bamabara ya nyayo. Alison Miles ari hehe umwishwa wawe? I don't know. Ntago mbizi. Nuriya mukobwa bamenye ko ari muri iyi ndege.
umukobwa imibare yishyiramo. It's your first time on Air Force One. Ubwa mbere ugeze muri Air Force One. Stayed up another manual. Nasomye nyine agatabo. Twa dutabo nyine tugaragaza ibera ahantu. Twa dutabo tw'ukuntu ibintu bikoreshwa. Ntujye ugura nk'akantu nk'agatelefone ukabona arimo agatabo kakwereka ukuntu agatelefone ikora. Uyeri guhamagara ikebe kigenzi cye cyapfuye. Kandi cyo cyari kirinze president isamagara sasa uri mu ndege. Yes. Yego. Vladi has gone dark and Vladi ntabwo ari kwitaba telefone ye. Bivuze ngo president yamucitse ari kumwe n'umu agent wari usigaye. Indege yishyira muri autopilot ujye guhiga ahantu president ari. Indege bayishyira muri autopilot ikitwara. Ipfa kuba arimo coordinates zane indege iri kwerekeza indege yahijyana. Ikibi ni uguparika. N'utundi tumanyeri twabamo. Agent Waitman ntagiye kunirwa kwihangana. Tubwira umwishiko wawe ahari. Cyangwa hano tuhuzuza imirambo y'abantu. What about the hostages? Fungwa se. They're gonna let anyone off this plane. Urakeka se ubundi niyo bagutanga hari numwe bari buri kari muzima. Asks. I don't think he's gonna let anyone live. That's why it's up. N'ubundi ni nakora ibyo general ashaka n'ubundi twese araza kutwica. Off this plane. Akazi kanjye ari ukukura muri iyi ndege. Sir, right now I am the only Secret Service you've got. Ushobora kuba uri president ariko ninjye muje pusigaranye muri kano kanya. But you are all dead. Agent Alison Miles. Here. Onkeri wawe turamufite hano. And he has something he wants to tell. Kandi hari ikintu ashaka kubwira. Allison. Alison. We serve the chair. We serve the chair. Not the man. Not the man. You protect Falcon at all costs. Urinde Falcon icyo byasaba cyose. Ati twe turinda umugabo nago turindire be nago turinda umuntu yicayeho. Ibyo byibuke mbega niko kumwibutsa ati nubwo president utamukunda ndabizi ariko ugomba kurinda iyo titire afite yuko yitwa president. Ikindi urinde Falcon icyabe cyari cyo cyose. Uncle Sam bahise bamwica. Yes, that's one down and none to go. Agent Miles. Sir, we have to get you off this plane. I'm sorry. Sasu. Meze neza. It's nothing. Ntacyo Sasu iramuhushuye. We're gonna have to jump. Do we have a choice? Agiye gusimbuka. Harandi mahitamo y'abahari se ntayo. Agiye gusimbuka muri Air Force One. Perezida w'igihugu bagiye kumusimbutsa mu ndege. Sasu yaje hano kureba. Wari pilote ararashwe. Uyu ni mu pilote wari utwaye indege ya Air Force One. Yo. Kibikizano. Bazano hari agakabini perezida bayi atorokeramo iyo byakomeye acikiramo. Kibe cyageze hano kirababara. Iriyo ndaya y'umukobwa ndaya icikishije perezida. Barakwereka perezida nuko yamanutse mu mutaka. Nimba utazi kumanukira mu mutaka. General loading of over. Breaking up, please repeat. President Edwards yacitse muri Air Force One ajyanye na agent wa Secret Service kuki mukiri mu ndege. President ari kumwe n'umukobwa bita Agent Miles. Niwe wenyine usigaranye na president. Dore baje guparika. Dore ngaba umutakuro ukontorora ukajya umanura werekeza ahantu kujyana ariko bisaba utuntu tw'utumanyeri. What now, General? General dukora iki? The map of the area. Munyereke map y'ahantu bashobora kuba bagiye kugwa turebe ukuntu tuhataka. There will be someone in this. Dukurikiye indege hano yariri baguye muri kiriya kibaya ndabibona. So I want you to kill. Ni minota 30 tuvuye hano. What do they know back at Andrews? No kuro sinyari yacu. They'll think that the plane is still in the air. Bo baraza gutekereza ko indege kiri mu kirere batangire kuyishakira hitari. Time they figure out what's. Bajya kuvumbura ibyabaye. Baraza kuba bacererwa abanyamerika ibyacu twabirangije. Dore muri wa munara. Uyicaye hano. Network bayikuraho yabo. Bayikuye uyu nguyu yarebye abona indege ya polisi ibyo yarebaga kuri radar ntago ari byo. Igasana. Air Force One, this is Air Force One. Uyu ni Andrews Air Force Base muri kunyumvara? Oh my God. Baba bafite umunara wabo ushinzwe gukurikirana Air Force One ariwo witwa Andrews Air Force One Base. Bamagaye.
bahise bamagara vice president. I'm sorry to wake you. Bari gukangura Madame Vice President. Je banyita Mark Miller. What is it, Mark? Meze bite Mark, the chief of staff. I'm afraid I have some bad news. Mfite ubwoba ko ngiye guha amakuru mabi. Madam Vice President. Madame Vice President. What has happened? Byagenze bite? We're still gathering intel. Turacyakusanya amakuru. Search with President Bostic. The search? Ndetse twasabye President Bostic kugira ngo bagerageze gushaka. Vice President. It's unlikely anyone survived the crash. Iriya ndege yahiye tuzi ko ari umuntu umwe wayirokotse. Very well. Sawa. Indege ya President Paul bafite muri Amerika nuko yahiye. In the next 2 hours. Wita ujya mu ndege werekeze muri Astovia. Reassure President Bostic that America. Kugira ngo diro twari dufite na President Bostic ikomeze igumeho. Koko. We both know that you never agreed to. Ariko iriya diro ntabwo wayemeraga ya peteroli. President. Urumva na vice president ngiye kuba president. Urumva rero igikorwa cya mbere ngomba gukora nagaru kwita ngaragaza ko president rero diro yari afite ntayishyigikiye. Igomba gukorwa mu rwego rwo kumwubaha no kumuha agaciro. Kobwa ya Jano imitaka arabanza za kuyihisha hano. Atagira nubakurikirana akamenya aho imitaka yatakaye. We need to figure out where the hell we are. Pardon my language, Mr. President. Oh, I've been known to say a bit worse. I wish you'd call me Dallas. Can't do it. Unyita Dallas ariko ntago nabikora nzajya nkwita boss. Uyu mu president yanga abantu bamwita fande boss nyakubahwa kandi uyu mukobwa nawe aravuga ati ntago nakumenyera ndabaza abakiriye mutangiye kubona twabamenyereye muratwiruka. Boss ahora ari boss. Boss ashatse kukwigereye inshuti ngo ubone ko naribi niko kabi. Nabwo ukomeza umwubaha kuko aba boss buriya tugira ukuntu nako sorry mugira ukuntu. Yeah, Katurori barakwereka muri iki gihugu indege zatangiye kunyuranyuranamo gake gake. Pace is all right for you, Mr. President. We don't have time to stop. Mbwire nimba nta kibazo ufite uko nagiye dufite cyo guhagarara meze neza. Kiretse niba ukeneye akaruhuka ahubwo ngo turuke ariko njye mfite stamina. Perezida ahubwo atangira no kumujya imbere uyu mukobwa ngo perezida ngo ni umudage ko yatubwiye. Ariko perezida twabonye ukuntu ahangana n'ikibe tubona nawe harimo akantu ko mu gatsata. K'imihanda. Well, we're still surrounded by mountains, and it'll be getting dark soon. Babidatinze bugiye ko bamaze kwira. Best bet to bunk down for the night. Turi. Hano hantu twabasha kuba twakwitsimba muri iri joro. Baby. Clear! All right, Mr. President. Let's get you patched up. Got some water heating, sir. We should both get cleaned up before I close your wound. Perezida amazi yashyushye babidatinze ngiye guhanagura igikomere cyawe turebe agomba kwita kuri perezida barashe. Ni babiri. Kobwa nawe yaje kwita perezida ariko ye abantu bari kwivura mwe muraho muri guseka abantu bakomeretse umukobwa arangije aza kudoda perezida. Kudoda rero ni bya bindi bisanzwe nkuko badoda imyenda ugiye kudoda umubiri w'umuntu. There's perezida rero hari something you should consider. Hari ikintu ukwiye kongera ugatekereza. The hijackers wouldn't have been able to take. Bari abantu bashimusa indege ntabwo bari kuyinjiramo nta muntu wabafashije dukorana ngo bayigeremo harimo umugambanyi. On the inside, they gave them everything. Ndabizi hari umuntu watugambaniye abaha buri kimwe. Jewels. Aba gahunda yacu. Security codes. Passwords. Everything. Na buri kimwe. And for them to have all that. Byasaga nkaho byose babifite. I'm close to you. Kandi umuntu wabibahaye n'umuntu wawe wa hafi. Watugambaniye.
There's only a few people in the world that it could be. Hari abantu bake muri iyi si nizera, sinshaka kwizera ko aribo bangambaniye. Better with them doing these things than fixing them. Baby. What'll I have to do till we get you to a real doctor? Ako karo akagufasha mu gihe utarahura n'umuganga wa nyawe. Thank you. Urakoze. Of course. Cyane. You know, it occurs to me that Urabizi bijya bimbaho. You've been running all over the place, saving my life. Zengurutsa ahantu hose urwana utabara ubuzima bwanjye. Your loss. Buryo nta kanya urabona ko gutekereza kuri onkere wawe wapfuye. If I didn't do my job, ndabizi onkere wanjye yari kuba yifuje ko nakomeje gukora akazi kanjye. I forgive myself if I let Sam down. Kuko aranyizeye nanjye akazi yamaye kananiye. Ntabwo nazibabarira. Do my job. Niyo mpamvu ndi gusaba ngo unyemerere nkora akazi kanjye nkurinde. Ndi mu gahinda. Aka kazi nagaye na onkere wapfuye. Make any sense? Basi ibi bintu mvuze birasobanutse cyane cyane. A lot of people died in the last 24 hours. Mu masaha 24 ashize hapfuye abantu benshi. And everyone else that was on that plane. Each of Sam n'abandi bantu bose bari muri iyo ndege n'abandi bose nzi. So we owe it to them. Tubari mideni ryo kuguma turi bazima. Let the bad guys win. Ntabwo tugomba kureka abantu bagizi ba nabi batsinda. Kubwaba ari abantu bapfuye tugomba kubibakorera. You sound like my uncle. Neza usigaye uri kuvuga nka onkeri wanjye pe. That's the best compliment you could give. Bibaze ko untakagije birenze kuvuga ngo mvuga nka onkeri wawe. Ni nk'iyo babwiye umuntu ngo uvuga nka Roke. Njya mvuga abasobanuzi bose bagerageza kuvuga nkanjye we. Yego biba ari byiza bari kwigana byibura umuntu muzima. Ako nyine hari akantu kakibura ariko byibura bari abana banyigana bumva ko banahisemo neza n'ubwo bwenge bwo kunyigana babugize. Mujye mubarebera icyo sha. Did you know? Urana Yesu abantu bamuyobotse. Your uncle wasn't a big fan. Ese waruzi ko onkeri wawe buri atamfanaga. Bwa mbere duhura. He never mentioned that, so. Ntabwo yigeze abimbwira. Ntabwo yabikubwiye. No. He would not. Yego ntabwo yabimbwira. Well, he never said so much, but I suspect Ariko nekereza ko Sam thought Sam I had everything handed to me on a silver platter. mbere yabanje gutekereza ngo ko ibintu byose nari intunze mu rugo babimpaye ndi umwana wo mu bakire. Sam respected you. Sam ariko yarakubahaga. Each other. Njye nawe twarubahanaga. Kumbe n'uyu mukobwa nikamutekereza. People have judged me. Ubuzima bwanjye bwose abantu banciriye urubanza. They know. Bashingiye ku byo bakeka ko banzi kandi batanze. Everybody knows that. Ngo navukiye mu bakire ibyo barabizi. No, is that ariko ibyo bazi aho ni mbere yuko njya muri college. Mbere yuko njya muri college naserereye na papa wanjye turaserera pe. Kwera icyo gihe mubwira ko nta giceri cye n'atanu nzongera gukoraho. To dictate every step. Papa wanjye yumvaga ko yayobora buri ntambwe yanjye nteye. I worked 2 jobs. Cyo gihe noneho nahise njya gusaba akazi nkajya nkora utuzu tubiri nkiyishyurira ishuri. ROTC and then ndangiza ROTC. Njya gutwara indege za gisirikare ari njye byiyishyuriye. For Congress and I won. Inyuma yo kuva mu gisirikare ndiyamamariza mu kujya muri kongere. From that fight with my old man. Ati nibwo naje kwiyamamaza mbana perezida barantora nta ruhare mu rugo na rumwe babigizemo nirwanyeho. And that's it, you can't make everybody happy. Ati soma nigiye mu guserera na papa wanjye nuko utanezeza buri muntu wese. Right. Ahubwo ugomba gukora icyumva kari cyanyacyo kuko nta muntu wanezeza kuri iyi si. Mukobwa nawe yarumiye yarazi ko perezida ibyo atunze byose niyo mpamvu yamwangaga ngo perezida ubwira abantu ngo bajye bakora cyane ngo ibiki kandi ataranyuze mu buzima bugoranye kumbe uyu perezida yarihirinze. Not the story. Ati buriya imirimo yacu nigaragaza umugabo nyamugabo ntago ari amagambo avuga cyangwa bamuvugaho. I was going to serve my country. Abantu benshi muri iminsi bagendera ku magambo ngo abantu bavuze ibikuru uyu ngo bakoze ngo inkuru yiravuga uko ariko perezida wari ibyo avuga ati umugabo nyamugabo arangwa n'ibikorwa akora ntago ari inkuru bamuvugaho cyangwa se ibyo umutekerezaho ureba ibikorwa akora gusa ibindi ntago bikoreye bukaziba. Niyo magambo perezida wa Amerika avuze. Sam. Onkeri wanjye Sam yapfuye. Sam was the black sheep of our family. For being in the Secret Service and not a military life. Sam yari we muntu usa nk'uwihariye muri famiye yacu. Niwe wenyine wabaye umushipa abandi bari mu gisirikare. Ndetse ni nawe wenyine talk me out of joining the service. Utarigeze umbuza kujya mu gisirikare muri famiye yacu. Abandi barambuzaga. It's in my blood. Biri mu maraso yanjye. Even if I wanted to do something else, I genuinely don't think I could. Nubwo nageragezaga gukora ikindi kintu numvaga ntabishobora. I don't want to do anything else. Numvaga nta kandi kazi nakora muri iyi si. Me neither. Nanjye nuko umukobwa ngo yumvaga yakorera igihugu cye gusa yaba umusirikare yumvaga nta kandi kazi yakora. Perezida nawe ati nuko
I'm sorry. Mbabarire bura nanjye nagerageje gukora utundi tuzi twose biranga. Ikintu cyonyine nkwiye gukora ari umurimo w'ivuga butumwa. People until they learn not to be. I'll take first watch. Reka mbanze njye gucungira ubusinziriye. You're gonna need it tomorrow. Sinzira kuko ejo uzabikenera. Uzabasinziriye. Perezida arasinzira ugacunga, none se perezida yasinzira nawe ugasinzira ariko ye. Rebe, kobwa yariciye. Minyana wagatutsi kari kamutwaye rega turabana. Sanga yasinziriye ku musaza ariko rubanda baranatinyuka dore ubwo. Mbabarire Mr. President. Nago kunsembaza ari ngombwa yasinziriye kuri muze. Cyakoze rubanda baratinyuka. Amapeto mu survival bag. Rebe. Care for some coffee? Ukorera gakawa se. Yego. Rebe. Film. Yeah. Muri icyo gitondo barabyutse. Bebe, urucerera. Wibuke bari kubahiga. Perezida vayo. Bubani. Iriya sinyari nicyo isobanuye ngo bubani. Fire! Do! Mukobwa, shyiramo indi magazine. Do! Hasi! Yejejeje! Mukobwa! Baramwambara. Arwafuyemo imbunda ye. Don't move. Nuva huri. Sasu! Uni perezida. Uyu mukobwa mbere ntabwo yakundaga perezida zingo perezida. Just don't listen. Hari abantu batajya bumva. Ndamubwiye ngo nashira imbunda hasi aranga. Uni perezida hari abantu batajya bumva. Barabazengurutse. Mukobwa kure y'imbunda no. And then Agent Miles ishyira hasi. Fight we can win. Ntabwo ari intambara twatsinda. Perezida bayabibunye nawe ni umwatari. Kwaba ari nko kwiyahura. Ubundi cyiza umenya intambara zawe ati nayitsinda cyangwa se nayitsinda babashyizemo. Mukobwa How's that head feel? Better, sir. I think at this point, ariko muri kano kanya basi calling me Dallas. babarurekera kunyita fande cya boss unyite Dallas ati sinshobora. Certainly hope so. Meze nka onkeri wawe cyane. I can see that he's taught you so much. Ndikwibona onkeri wawe kwigishije byinshi. I'm sorry. Babarire. It's not fair to lose someone that close to you. Biba bigoye kubura umuntu wari hafi yawe. Everything. Yanyigishije buri kimwe. He told me once if life was fair. Papa yeso anko samigeze kumbwira ngo ubuzima bubaye bunyuze mu mucyo cyase utabogama. Ntabwo isi yagakeneye abantu nkatwe ngo dushyire ibintu ku murongo. Tobias Masters ndamuzi. About Toby? Toby muzote. Ndamuzi. Senator isn't. Onkel ari senateri. Ari ikigoryi. And from what I gather, so is the nephew. Nakeka ko n'umwishiko rero nawe yari ikigoryi nka. Umukobwa bigeze kutubwira ngo uyu umusore bigeze kutubwira ngo umukobwa yigeze gukubita wa senateri umusore. Mbwira. What would Sam Waitman do in this situation? Onkel Sam Waitman ari muri situation nk'iyi yakora iki? Formulate a plan over 26. Nushaka umupangu w'ukuntu perezida ava hano amahoro. Falcon. I think I know my own code name. Wait, code name yanjye ndayizi nyine ko munyita Falcon. Just like Sam. Neza uvuga nka Sam.
This ain't the county. ariko hano hantu turi ntago ari muri ya misozi bakiniramo ntagiye dufite cyo kuba twacukura tano turi bucikiremo. Our best bet is going to be to make a play for time, Mr. President. Ikintu dukeneye ni ugutuma bari abagizi ba nabi tubakuramo igihe gihagije. Sooner or later he will make a mistake. Kuba bidatinze n'umujenerali araza gukora ikosa. Not if, sir. Araza kurikora ntago ari araza kurikora ahubwo araza kurikora ryari kuko gukora ikosa araza kurikora. It'll be the last mistake he ever makes. Iryo kosa ari bukore niryo turi buze kwita tumufatiraho niryo kosa ry'ubuzima bwe bwa nyuma ari buze kubakosa. Dore bavuga ati ntago ari umujenerali wa nyawuriya ni nibandi ati kandi bandi ntago ryabura gukora ikosa bishobora gutinda rikagira karikora. What's wrong? Kibazo iki? Speak. The American Vice President has announced Vice President America her predecessor's deal with yatangaje ko deal bari bafitanye na President Bosik bari buyikomeze nubwo President yapfuye. The High Command will not rally to your side as long as deal is in place. Abandi bose kandi ntago bakujya inyuma mu gihe ino deal utabashije kuyihagarika. Abamutuma. We have work to do. Dufite akazi ko gukora ikigabo kiri no kwinywera fimbo we nkaho nta cyabaye. Cyakoze nimbuzi kutanywa ikinyobwa bita fimbo. Ni ikintu ubundi mba nkwiye kuvugana nawe. Sinzi ibintu ngo by'ibyuma muri kunywa byaba bizana bica. Nababwiye ikinyobwa ni fimbo. Fimbo. Baza kana ariko nsobanura ndi kunywa. Mr. President. Mr. President. Come now. Ngwino tugende. Nta general usakuza bavuga gake gake Mr. President. Ngwino tugende. Gake gake mujye mwumva ukuntu mvuga gake gake ntuje. Ndijyana. Uyu nawe ni president ntago abashaka mumenyera ndijyana. Hanagura icyangwe. Hey. Kimutubura itabi mu maso shani nsubira ku buyobozi nzohereza misiri naha. Areba umukobwa bamusize hano. Twaye president n'umupampi n'umupagasi. Kigisigara kimwe ibintu by'ibitabi. Abantu bamwe itabi ngo bari kurikura ngo babumva barenze ngo baza ubwenge bwinshi ngo bumva ngari namaniga cyane. Niko bambwiye. You know what this place used to be? Hano hantu ikintu cyahoze cyakorerwa. Dairy processing. Hano hantu bahoze bahatunganyiriza ibikomoka mu mata y'inka. American company. Yari yaraguzwe na kampani y'Abanyamerika. Closed the plant. Bari baratugurishije mu mashini. German milk. Batangira kutugurisha amata y'Abadage. We didn't need German milk. Kandi ntabwo twe dukeneye amata y'Abadage. That's all we drink. None ubu niyo tunywa gusa. You were still general. Icyo gihe wari general. Owned everything back when this. Kandi abasirikare icyo gihe nibo bari bafite buri kimwe. Bivuze ngo uruganda niwe rugurishije Abanyamerika. How things worked under you. Uburyo ukiri umuyobozi ibintu byakorwaga ndabizi. Wifuzaga gukorera igihugu kugira ngo umere nk'ukigurisha mu nyungu zayo gusa. Lie to me. Oya barambeshye. Complaining. Oya. Better crooks than you. You think I was Ushaka kwigira nkaho abakubeshye wowe utari wagerageje kubabeshya. When you American. Abanyamerika. Mwaduhaye capitalism. It has to get rich. Mutubeshya ngo guverinoma yanyu irashaka ko dukira. You know not. Twibagirwa abo turi bo tubabo mushako tubabo. Our life, our culturally. Bigira nkaho muturusha umuco wacu n'amateka yacu. Ariko mwashaka kuduhindura mwe. What you see. Uko mwanga ibyo mubona. What to kill you. Kumva none kwica none mwe Abanyamerika bafite ukuntu babanga. But I will not kill you. Ariko sindi bukwica. Because I'm smart. Kubera ko mfite ubwenge ntago njya mubuka. Ntago wakwica president wa Amerika ufite ubwenge. Hari ibindi bintu byinshi wamubyazamo inyungu. About this. Tell me. Tugende. Ni karibu. Vayo. I was hoping we might find a middle ground. I don't think so. Akurayo ka fimba aramusukiye umugabo nta niri birye akira fimba nguve kuri bya byuma. It your way, huh? Cheers. Cheers. Ubusundoze. You know what I need from you? Uzi icyo ngukeneyeho? Why don't you tell me? Wakimbwiye se ko nakizi. This president has done This president yakoze ikintu tutateganyaga kari bukore. Would kill your deal with our fake president. Wari tuzi kari buze kwicira ya deal wari uratangiye. None yatangaje ko to honor your agreement. Agomba kuza kubaha amasezerano yawagiranye n'iki gihugu. So you will kill iyi deal turagira ngo abero uyica statement ugiye kukurikodinga video ufate uvuge ijambo
Well, I hate land, but I will not do that. Sinshaka kwicira imipanga ariko iyo video sindi buyijyemo. You will. Uraza kuyijyamo. Beat me all you want. Munkubite uko mushaka, munyice. If need be. Niba ngombwa. But I will not be threatened. Ariko nta muntu uri bonera ubwoba ngamvugisha amagambo nashaka. President, but I'm not threatening you. Ntagaro ndi buze gutera ubwoba cyangwa ngukubite. I realize naje kubona ko you are ready to die. Usa nk'umuntu witeguye gupfa. Ugapfira kuri uyu musozi. But imagine, ariko imagine, woman, uriya mwana w'umukobwa muto muri kumwe ukurinda, has gone through hell trying to protect you. Wanyuze mu kuzima ari kugerageza kukurinda. Noneho I turn my man loose. Ibaze nimurekuriraho abasore banjye ngo bamwata kuri ya mukobwa. Fa magambo ya general. Mukobwa ko kari hano. Mukobwa n'umusirikari. Kigali kiva bebe. Nika. You won't enjoy this. Bino bintu ngiye gukora ntabwo uri bubinezererwe. Great special agent. Abasore banjye baraza gufata ku ngufu. Special agent Miles. Amasaha menshi mufata ku ngufu. Andi masaha ashire bakimufata ku ngufu. Wavuga ngo baramufata ku ngufu. Kikobwa bari kuvuga ngo bagifata ku ngufu. We are not raping her. Umukobwa we mugihe bari buze ko batakiri kumufata ku ngufu baraza ko bari kumukubitagura. Ubwo bavuga ngo mukubita dore ibyo arimo. To the point when she prays to God. Igihe kiraza kugera umukobwa asenge asaba Imana ngo imuhe urupfu. Grant her pleasure of death. Ariko nago ndi buze kumwemerera ko yapfa neza. Rebe. Wavuga ngo bafata ku ngufu. Keep her alive indefinitely. Uriya mukobwa ndajya mugumisha ari muzima ubuzira herezo. Force you to watch. Kandi ndaguhatiriza kumureba turi kumukorera iyicarubozo. Kumbe igikobwa nicyo kiri kubakorera iyicarubozo mu gikari. Uyaravuga ibintu atazi. Every night. Muri joro. My personal physician. Umuganga wanjye bwite azajya azana amaraso yatere muri uriya mukobwa niba ngombwa. Kugira ngo agume ari muzima. The next day. Umunsi ukurikiye. We'll start all over again. Twongere tumufate ku ngufu byongere byisubiremo tumufate ku ngufu tumukubite tumufate ku ngufu tumukubite na gutyo. Perezida yumva bimuteye ubwoba. Bimuteye ubwoba. Wabavuga gufata ku ngufu dore ibyo ari gukorera abantu ahubwo nturi kubafata ku ngufu. Will not give you what you want. Ntabwo ndi buguye ibyo ushaka. I'm prepared to make a statement that the people of Astovia should have. Ariko abaturage ba Astovia igihugu cyawe. The oil venture moves. Nabaha uburenganzira bakora video kubabwira ngo mwihitiremo muremera gukorana na Amerika batore cyane batemera gukorana none batabitora tubivemo. In presidential manner. Ndagira ngo ukore ibyo ngubwiye kandi ubikore mu buryo bw'ubuperezida. Ufite ubwoba general. Ufite ubwoba ko abaturage menye batamushyigikira. Perezida wacu arazinga abwira abaturage bawe se bakihitiramo. You will let me make my statement. Uraza kundeka nkuri yo statement. You can tell them. No weho nyuma ubwira abaturage icyo ushaka cyatuma bagukunda cyangwa iyo dero bakayihagarika ubasezeranye ibyo ushaka. No doubt that they will. Ariko nta gushidikanya mfite ko bari buze guhaguruka bakakurwanya. If you don't do what you want. Nudakora icyo nshaka. Bahurudin. Umusore wanjye Bahurudin. Agent Miles buno tuvugana. 1 inch at a time. Shobora kumubwira agatangira kumukuraho uruhu gake. Je naramwibone yabikora abandi bantu. Tell me. Gaho mukira. Do you think I'm lying? Urakeka ndi kubeshyura mukobwa ntago twamukuraho uruhu. Mukobwa bari kuvuga ngo bamukuraho uruhu yamaze gucika kare. Dore nguyu. Bari kuvuga ngo bamufata ku ngufu. Kumbe dore nguyu. Rebe. Ariko nta kintu numvisha. Look presentable for this announcement. Kandi ugomba kuza kubusa neza mu gihe ugiye gutanga iri tangazo. Mugire. Perezida. Bazana abakora makeup. Nirindi kote rishya kugira baze kubivuga asa neza. Ubishyire hariya. Mukobwa bari kuvuga ngo baramufata ku ngufu Ni wari kuba fata ku ngufu we. Turashize. Robe. Mukobwa bundi ubu yafatwa ku ngufu. Yesu Kristo. Ahubwo se bura ku ngufu arahagira we. Kishana ry'umugore we. Ariko nta kintu numvishe hano. Perezida waza kumukubita ka makeup. Harya nta muntu tuziranye ukora makeup we. Nawe.
dore igikobwa ariko nta kintu numvisha umukobwa afite ukuntu ari kugendamo nk'inyenda ikaninywerere taba selectionne kiye kumukubita gashoka abonye bibera arihisha niko do yaje bekishan yaje turoshize do yaje do do film kure cyuma ungoto igabo mfite imyumvire yo gukorera igitsina gore ihohoterwa nuza kureba ino filime hasi nimbura umugore cyangwa umukobwa hari ubwoko bwinshi bw'amahohoterwa agenda akorerwa mu ngo uraza kubona imibare wakanda akanyenyeri 350 urwego usobanukirwa ibyerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa igitsina gore n'ibindi byinshi Mr. President twagituye gutangira kuri codinga I need a good performance. ni ko performing neza nyine uvuge nk'umuperezida ntuvuge nk'umudage Said what you're supposed to say. cyagiye ubwo avugaga ibyo yagombaga kuvuga kuri televiziyo Man and she can go free. ubikoze neza nka kuriya ndamagara abasore banje umukobwa bamuri kuri Yusuf bigenze bitumvisha amasasu umva amasasu aho perezida yariruhukije aho umukobwa wanjye ariko bafata ku ngufu Sounds like she is already. birasa nkaho umukobwa wambwiraga ngo uri buze kurekura yamaze kwirekura barumviye ngo barakaza umukobwa bamurekura none yamaze kwirekura cyo kibazo top kwa kuri hano fire top ubagabo kura amashyira mu magazine kurano fire top kopo kop rebe film fire top rebe film top jeje yeah top rebe kumutwi top fire nta kumahama imibare iri hasi uyikande akanyenyeri 350 urwego wemeze muri telefone yawe usobanukirwa ibyerekeranye n'ihohoterwa ushobora kuba watabara benshi cyangwa ugafasha benshi nawe ugasobanukirwa do fire gikobwa kiri hano zinga abagabo do mama we filime kugasobanuye films.com fire do tanareba yo dorakirya mfite ariko kure y'imbunda ye cece rebe mwana acomeka mu magazini do ngo bashanga kumufata ku ngufu we do barabashuka do do fire fire do do bundi mushiranya arayimutera fire asi mfite utuntu akora fata kwata do nyuma yo kubona uyu mukobwa nongeyeho indi myaka 5 ntarashaka umugore zamuka hejuru nanone bantu banje mbibutsa uyu munsi wa none mu Rwanda hari abana b'abakobwa benshi ibihumbi n'ibihumbi do bigora kubona padi zo kwambara mu gihe bari mu mihango kuko zihenze gasanga basibye ishuri bagore basibye akazi kubera badafite yo kugura padi muri urwo rwego haje cyitwa Cosmo Pads bagukorera padi zikozwe neza mu buryo ushobora kuyigura ukayikoresha nejo wamara kuyifura ukongera ukazikoresha kugira ngo udahendwa utazongera kwica akazi cyangwa usiba ishuri ngo wabuze padi muri urwo rwego haje Cosmo Pads do turabazanira amakioske muzajya muziranguraho rebe do fire uraza kubona amagambo acaho hasi ukeneye kurangura izo Cosmo Pads cyangwa kuzigura na nimero wabarizaho izo padi zikozwe mu bitambaro byiza cyane byujuje ubuziranenge ziba ziri nka zingahe mu gapaki zimeswa twakomeje kobwa ari hano fire gerenade
Koro grenade hano. Yeah. Baramubona. We nabacike umukobwa. Ho. Yeah. Ho. Yeah. Looks like you're outnumbered, General. You lose. You are still my hostage. Ndacyari imfungwa yanjye. You lost everything. Ntacyo nahombye buri kimwe. Don't know it yet. Ahubwo nuko utarabimenya. Between us is that you are. Itandukaniro ryacu namwe nuko mwe mworoshye. Because you are weak. Uri abanyantege nke. I'm not. Kera gutu umunyantege nke. I'm ready to fight. Niteguye kurwana. I will kill anyone in my way. Kandi ica buri muri bunjire mu nzira. I'll kill thousands. Ndica ibihumbi. Tens of. Ibihumbi amacumi. For the justice of my people. Kubw'ubutabera bw'abantu banje. Igihugu cyanjye. I will win. Iyo niyo mpamvu ndibuze gutsinda. Why you will most certainly lose. Iyo niyo mpamvu buri buze gutsindwa. Cyarashe umukobwa. Some Agent Miles. Wa mukobwa we wari umaze kunanirwa. Sasu. Muzehe yaratabaye. Uyu bari muzehe wa Amerika. We're done here. Hano turarangizanyije. Ho! Ugira kayunguruzo. Yeah. Thanks. Akoze. Dallas. Nibwo bwa mbere mwise Dallas. Munde yoraga mwitanya kuba boss. Urakoze. Get used to it, alright? I won't. Bino bimenye utazigera ubimenyera wapi. Agent Allison Miles. Ni Special Agent Allison Miles. I repeat, Falcon ni muzima ararinzwe. Need extraction coordinates. Dukeneye ko mwaza mukadutabara. Over. Yamagaye ku cicaro. Iminara yose ikoranaho. Falcon ni muzima ubwo ni president. Dasubira Falcon ni muzima. Ndetse coordonnées zaho bari turazibonye. Chief of Staff Maka ari mu nzira. That's great news. Ayo makuru ni meza. Send me the coordinates. Se coordonnées zaho bari tubaceho. Ni Chief of Staff. Timunyoreze coordonnées uyo yari yamaze no kugera muri cya gihugu n'umundi bari bamutumyeyo. Ngaza baceho. Bari hano. Hari imodoka yaje. Irimo Chief of Staff wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muje pavana y'umusirikare avana y'imbunda. Nabarinze Chief of Staff. Abona ni mugenzi wabo. Mr. President. Maka bizaho kubona muracyari bazi. Mark Miller. Special Agent Allison Miles. Special Agent Allison Miles. Portion of the president's survival can be chalked. Ewana wakoze cyane gutabara president wacu. Nakoraga akazi kanjye. Mr. President, we need to debrief you. Urabizi dukeneye kujya gukora briefing. Ya statement igomba gusohoka. Which will take off from him and he can take. Abana bamwe mu basirikare bari kundinda. Miles first. Sir, I think that's a good idea. I have not asked either of you. Nta numwe muri mwe nsabye. You'll treat it igitekerezo. first, that's an order. Yes. Mubanze mufuru no mukobwa iryo nitegeko nanze. Stay with you. Nge ndashaka gumana nawe. You're off duty. Ubuno akazi kawe kararangiye. At ease. Agent Miles. Agent Miles. At ease. Banura tuza. Watsinze. Yibutse umunsi afanda ubwira ati no mu gihe utekereza ko watsinze. Never let your guard down. Never let your guard down. Even when you think you've won. Nacyajya utekereza ko watsinze nukajya urangara ngo wumve ngo wadamaraye. Koga rubwe ati watsinze tuza. Kandi bamutuje ko no mu gihe yatsinze agomba gukomeza acunga sana. Umukobwa bamukuye ku kazi ngo nabagiye bagiye kubanza bajyane president. Kubanza bajyane president umukobwa nta kazi arimo. Mr. President. Mr. President.
byagenze bite? All right, let's get a look at that. Reka turebe igikomere cyawe muko. Uyarebye hano ku kintu. J-Sock, huh? Kumburi J-Sock. Ego. How's good old Toby Masters doing? Toby Masters ameze ate? Yeah, I know him. Yeah, ndamuzi Toby Masters. Saw him last week at a briefing. Namubonye icyumweru gishize muri briefing. Yarabeshye. Oh, Scott Gray, too. He went over there with Toby to be as a student. Toby se uramuzi bari bajyanye. Scotty. Nako Scott. I know him. Yeah, na Scott ndamuzi. Hell of a guy. Scott ni fresh. Sasu. Aba bajisha banasi neza. Bano yisabica. Miles wishabaje. One of these men claimed to know a soldier named Scott Gray, sir. Umwe muri avuze kazi umusirikare bita Scott Gray. Witumurasa. Doesn't exist, sir. I made him. Scott Gray nagabaho ninjye wari umuhimbye izina rye. To save you, Mr. President. Ntabwo bari hano kugutabara. Bari hano kukwica. I'm sorry, Mr. President. Mbore Mr. President. Kumbe gukaje kumwica chief of staff we. One who betrayed you, Mr. President. Chief of staff ni wakugambani. Agreed with that deal that President Edwards made with President Bosick, did you? Ntabwo yigeze wemera deal ya president yagiranye na Bosick. Maybe so. But this idiot's the only one who's willing to kill for it. Iki kigoryi nicyo cyari cyiteguye kuba cyakwica kugira ngo iriya deal idacamo. Did he kill me over a fucking energy deal? Ese ugiye kunyica kubera deal ya energy gusa? I had to act. You went all in on backing Bosick, so I did the same in backing Rodinoff. Rodinoff uburyo namugutumyeho. Because you betrayed us. Waratugambaniye. We believed in you. Abantu twakwizeye. To do things different. Wagomba gukora ibintu bitandukanye. Future. Twari tuzi ko hazaza Amerika. Went right back to the same old making deals for. Urangije tusubira muri za deal zo kongera gusinya amadiro y'amapeteroli. Would have thought that you could have done this to me. Kurizi kwangura ibintu nk'ibi. Or to our country. Cya gihugu cyacu. What are those innocent people playing? Binzira karengane bari mu ndege. Kill him. Hey, Shiri mbunda hasi. Relinquish your weapon. Marcus, look at me. Deba. You're not a killer. Hagura umwicanyi. Yesterday that was true. Ejo ahise byari ukuri. You walk away from this. Ariko uyu munsi sinatuma ugenda uri muzima. Died in that crash. Wapfiriye mu ndege n'ubundi niyo makuru ahari. Urashaka kumfa? Sawa. Nyica. Do it. Bikore nyica. Agent Miles, if he does, you take him down. Agent Miles, nanyica nawe umwica. Yego. Take him alive. Cyangwa se amanika imbunda umutwara ari muzima. Ajye mu rubanza katirwe kugambanira igihugu. Up to you, Mark. Mark nuri buhite mu nyica nawe bakwica. Cyangwa se wemere tukujyane mu rukiko buriya wanafungwa rega cyangwa ukabura naho kugira ngo bakwice. Nta kiruta ubuzima. Mugambanye aragaragaye. Kuya yimbunda baramumena. Perezida yunamenye gato umukobwa akora akazi yatoshwe. Ni umuhanga cyane. Bari bamubwiye ati watsinze rega misiyo yarangiye aravuga ati ariko yatoshwe ko no muri cya gihe bumva ko watsinze. Ubugomba gukomeza uryamiye amajanja. Mr. President. Can we get the hell out of this place? Ariko twava hano hantu basi. Cyane afande. Ako perezida w'Urugamba narwanye ndi umugore se narubonye. Se ku bintu bijyanye n'inyenyeri ibyo tubirimo. Inyenyeri buri ariko siko ziriya nyenyeri zibamurikira. Hari inyenyeri sitamuri kuzi. Ziriya nyenyeri bari ngombwa cyane. Bereka umukobwa yesa mukubita muri bya imodoka bya gisirikare. Atabara umusaza kuko n'ubundi nizo nshingano ze nk'umujepe. Inshingano zawe ziba zigomba kuba ari ukurinda perezida. Uko byamera kose. Ngiye inshingano zanjye se. Wait, extraction team says they'll be here in 30. Minota 30 barabageze hano. Perezida yaje hano. Why wait? Kuki dutegereza ariko? Kuki dutegereza baza? About that, sir? Koko ajya kuba? Me Falcon for nothing. Biga ntabwo banyita igisiga kubusa. Hey! Cyangwa banyita igisiga ukagira ngo baba ari ibintu bapfuye gutoragura. Perezida yatubwiye ko yagurutsaga za ndege za Air Force. Impamvu bw'umukobwa atari ko ngiye gutubwira ngo negereje indege za kuntwara. Dufate ka cyaba kanga kari hano kabasumba gutira. Ariko tugendamo cyane ko bamwita igisiga. Anamwereka ko n'ibintu byo kuguruka bizi. Perezida barakwereka yafashe indege n'umukobwa wamukomeje kumurinda. Gusa umutima ku mukobwa ari kugenda abwira perezida mu mutima ati perezida kantu kinyenyeri kabisa mugatekereze. Ramstein
Base. Hari indege iri mu kirere tutazi yari mwisobanure abo muri bo. Ramstein Air Base iyi ni Air Force One iri kubasaba uruhushya rwo guparika. Musubiremo twumve. Iyi ni Air Force One Delta 5 Eagle 19 turasaba uruhushya rwo guparika. Mfite Falcon muri mu ndege. Iyi ni President Edwards. Ndi muri Air Force One. Ndi kwinjira ku kibuga cy'indege nturushye mu burasirazuba. Nyagasani bahita bohereza indege zigomba kujya kumurinda mu kirere gitaraganye. Nukuvuga ngo Air Force One rega ntago ari indege, ahubwo President wa Amerika indege yose agiyemo niko yakwitwa. Byiza kugarutse nyakubahwa President bahise bamwohereza indege zigomba kumurinda mu kirere atagira ikibazo na kimwe. Hey President cyakoze nari nzi kuri umudage cyera uyu mukobwa yasuzuguraga uyu President singo ni umudage none bari uri yasaga President n'umurara. Ako President wabaye mu gatsata. President stand by. Mr. President 3 gatatu kabiri 1 rimwe. Good afternoon. Mugoroba mwiza. It has been 2 weeks since the downing. Hashize ibyumweru bibiri indege ya Air Force One iguye. Loss of so many trusted ndetse haburiyemo ubuzima bwa benshi. Twakoranaga bakaba n'inshuti zanjye. Days to come there will be hearings. Mu minsi iri imbere hagiye kuba urubanza. Into how this cowardly attack. Kugira ngo bakurikirane uburyo icyo gikorwa cy'ubugwari cyabaye n'abacu bapfuye bakurikirana babigizemo uruhare. One found culpable. Uwari wese wari uri inyuma y'ibi y'ubugambanyi. Full brunt of the United States of America's judicial system. Uwari wese azahura n'ubugome cyangwa se n'ubukana bw'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I sit here this evening. Nicana muri uyu mugoroba. Alive. Ndi muzima. Thanks to the bravery and courage. Bishimira umukobwa ufite umuhate n'umutima ukomeye. Secret Service agent. Most of whom bari muri Air Force One bose ndabashimira. Cyane cyane batanze ubuzima bwabo bari kundinda. Bose bari inshuti zanjye. Kana arabizeraga. In many ways. Mu buryo bwinshi bari famiye zanjye. Is no stranger to tragedy. Igihugu cyacu kimenyereye amakuba. Now. Ariko icy'ingenzi ni uburyo ayo makubi yaje tuyitwaramo. Ese niki dukurikiza ibyo bibazo byabaye? Tugiye guhaguruka hasi bari baturambitse noneho tubeho ubuzima bwuzuye ndetse dukomeze tugaragaza indangagaciro zacu n'imico yacu hirya no hino ku isi. Nibwo buryo bwo kubahamo abatanze ubuzima bwabo kuri iki gihugu. Abo bose batanze ubuzima bwabo mu kazi. Ntago tuzabacaho ngo tubone nk'inyamaswa zatakaje ubuzima. Oya no kububaha dukomeza gukora natwe nkabo ntabwo badufite. Ndetse ntabwo tuzigera dushoza intambara mu rwego kugira ngo dukontorore amahanga. Ntabwo tuzasubira amakosa yahahise, ahubwo tuzajya twakira ukuri tutishimiye uko kuri. Abakoze ikosa babihanirwe. Tyrants will seek power. Abo banyagitugu bashaka imbaraga. Will attempt to intimidate. Hari abanya ibye bishaka kudutera ubwoba. Remain vigilant. Mu gihe cyose tuzakomeza turi maso. So be sure. Tugomba kumenya neza ko grounds of despair. Tutagomba kubiba imbuto yo guta umutwe. Kugira ngo tureke ibyo binyoma byabo biganze bifatishe hose ya. We will heal. Tugomba gukira. We will grow. Kandi tuzanakura. We'll move forward. Kandi tugomba gutera imbere twese tujyaniranye dutahiriza umugozi umwe. Imana ibaha umugisha. God bless the United States. Imana umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Narababwiye ngo ijambo muriho n'abaperezida bose bo ku isi cyane cyane aba Amerika. Iyo basoje disikuru yo baravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha igihugu cyacu. Nanjye uzumve filime zanjye kuva kera iyo ngasoje ndavuga ngo Imana ibaha umugisha. Ibyo bintu bita bibereka ukuntu mfitemo ururaso rwo kuba. Na Amerika nayiyobora. Ciao ciao.